3, 2, 1. Hello YouTube family, coming to James here. Registered pharmacist ni into na hianin I'm from second year ka Zirmega. He video hian nikum kumtira national seminar ka attend na award umchun best poster presentation award ke I'm from Zirlai velekina PhD scholars ho kara ka dondan chanchin le chumi atanga kathil experience chale kathil vazir chote karon share on chewa in lo pui le nei po ka ring ani voin juni somni pasari hi ka birthday yan ya ni do in comment section na khoni in lo wish don an ya tin ka video ma sa hawa khan experience atang in Zirlai te le thalai te fuina thu ka thiamang to kin kan share ya khang te kamilo ngai lut sakin milo ngai thak sakti te po ka shia lo me ma in hena long thu po ka swing halani nikum November sang hi som pakwa thatobla ma khanin national seminar omdon ti ka shia national seminar omdon ti ka shia te la khanin ka gai bula ka vakala sar nakum February thati ra hianin national seminar omdona chumi chu ka attend wa presentation ka va pe ve do tin ka va shilani khami hunlai kan buai ta kan ni le hala achan chu December thato pa hanin kan research project khoi pa chong khan project proposal presentation le kan research proposal submit to te chu ba ka chuanin research methodology le biostatistics theory paper exam to te hakan ne ya chumi kan buai na bel cha tu chuanin December thatho khan asam kha CAB wa han kan buai em ma protest ka omna sa le khazira hara bolo kha stressful em ani national seminar mo international conference hi presentation pe khelo po hianin attend ve top thaya omje chu atel enge ava attend mol ve top theti na ni chu mol top phati khanin kan ho pui lo tinan chu chong lo a lok thak lu tu thowa ma ro chu presentation pe kher hi a hlu ka tia ke ma chuan presentation pe don o phei chonin registration kha ti hal top thaya ma sei presentation ka pe ve du si ani presentation pe don chonin abstract hi submit anga ya khani abstract kha milo pom accept sakanga ni abstract chu presentation kan va pek tur khai khom na thumal zani somnga ve le ka thuya kan ji ang chi hi ni mo bo thak ta chu abstract submit tu ka nei lo achan chu November tha khanin national seminar on current research in drug discovery and development tikha kan department a oma khami khanin abstract pathum lai ka va submit ani pakhada chuanin ka research ti ami kema present tu rania adam pani kha chu ka review paper le idea kan ei ve shim ka junior te present tu rani kha wa hanin abstract kha submit tu ka nei to lawa ka har sana te kha ka gai ka shil boka amaro chu ka gai kha lo fel emema ka gai fel zar hi ka zo ka ti lo thei lawa khami tum po khanin December thato pa proposal presentation tu te le research methodology and biostatistics exam tu te kha thatakin ve in both side la heng hi chu ka kuta da la khalo boi pui sa khang che deadline mai in abstract hi kan submit man emema tin milo thamu na ni tichuanin February tha khan national seminar chu kan va atena a thonin bek te kan donga bekhi chu kan autte man duri Mizoram lama ka thon chho de ya oral presentation emo PowerPoint presentation hi chu PhD scholars ho khanin an peveka farm or master Zirlai MSc Zirlai shimshim hatu nan pelawani tin poster presentation te po kha keima chia kha master Zirlai kha ko ma aba som hatu PhD scholars ho khanin an peveka ni ka topic va present hi in share vedu ta gen atoi theng berin kan soyanga mai po hi scientific name chu benin ka sa hispidania ayurvedic rasa yarani mizoten ko thalo dam doi ta kan mang thida chomhe ta kan mang boka mai po sui ti te po khom thin kha rejuvenative property ne thai mema HPTLC technique mangin mai po la hianin dam doi pathuma omti fin fi ani huwa anxiety le stress ati claim the ani te preclinical studies a fin fi ani dan chung chang ka represent ani heng zong zong hi kan professor te ma khanin explain anga ya kami kan professor pani ma explain tur chonin ka thil shiat ngai lo tam tak kha ka zirbel anga ya ka chiarbel angai boka zona om thei tur zong zong ha ka imbuat sai vek angai boka ka thei to pana sa chon ka imbuat sai ve a zanrea ka hostel room a he tiran good morning sir the topic for my poster presentation is tiaring teng te kha ka thil soi tu tam zo kha chu ka lo bai har lok ve la ni tin award om don ti ka shelok lo shim shima presentation ka pek don ni khan om don ti ka she chok chawa zona te po ka min zot ve na sa ang reng hala award ka don ha chu ka in ring lo shim shima ni a professor mi chia zo pei hian presentation ka pek zo ve la han ashan pai mi ron zot zau le ve la zot zau ki mi la zot zau pon chia to lo wa ke ma ngai da ha chonin ti lam ha hoi ma to zo ka a toy zong in ka van ya pathin in ka thorim na te mala soma best poster presentation award chu PhD scholars ho don tura ka da kha ka dong ve ta hlok mai ni zep thu cheng lo award om don ti ka hret kha chuanin dong ve la chu ka in ti ve tho mai ma sei ka be sei ngam lo shrem shrem ani heng ka thil experience atang ka thil zir so te chu ama sabera chuanin English in toy den kan suenga if you are not willing to learn no one can help you but if you are willing to learn no one can stop you ani de top mai apa ni na chuan hring nu na ha soni duwa ituma inun i thak chi khan i len chhuak pui mai mai thin te
còn na ít chút không muốn bùi máy train te online game si khel bùi máy train te lệ ít chuyện công train tầm dốc tại các chỗ công mà em tổ đón mi lâu à chân chỗ in nun ít thắc lên đó na in nun ăn phát son zong in change lên đó na khá bằng khá nín nắng mạ tìm phát son thì lâu tu thiếu sinh sinh phát chỗ ít cả san là ngay đó nè hẹn hôm nay sau khi nín chuyện thắc lốc lâu bao căng mà nhiều hồi sen ta cả thiếu ta cả bảo tăng về ngay nè hẹn bị transition period nun thara nun do sinh nun phát son tum nun in thắc lên hôm nay về thì ác hoạt thắc em mà cái mà ngày về đó na chuan nun in thak leng lai vel hi ako har thak ema wangin midam tak nun thara nun du ten an nun hluya an kir le pha thrin in dangai ni mase dang le ke hi chuan ni ve dong lo a chan chu ka mindset le ke attitude put thrin na ni ka share che onga heng hi in mindset le in attitude long ni ve thei se chu hain son hian ka ring ani ti sa le thara wa ha son ka duwa chu ban chuan in atul chuan in thanga ni mo thlu ka ni mo thlasare kum khat kum ni atul kum nga po ni ro se thian ka kom tam ngam lo mai anga mani in ka thafal nga manga enga ma min ngai lo tu te le floating tur po min ring lo tu te makti thei tur khopana sa amason le floating turin kanun ka lukanga ka indiscipline nga har sana ka to tangin ka inzir ze anga nasa takin lekha ka ziranga min social tu te social phak lowa kanun hi om thei nan thei top ka chho do na ni hi ka mindset le ka attitude ni ve thina ni tu da kon la ni reng ke ma ki in fui na sa thei lo tu dule midang chu lo me ro se dule ani chu lo party me ro se dule ani chu lo right me ro se dule ani chu dan hun khoralin online games lo khel me ro se ke jonin ka indiscipline nga ka involve nga thatakin le ha ga zirang heti motivational coach si khuta ka hostel room apo hani ka tar thina ni e hen in fui na sa thei em em ni a to bera jonin min social tu te er tu te kan chan jin ni lo te dewa lo soi tu te hi chu an om lo thei lo he hi chu an om ve ngai cha chu khovel te kim tu te ni ve ni e thil positive hi negative te lo in om thei lo pencil battery po positive or negative on bo mo khatiang e me khania chu wang chuan in heng ho chan le na thapper ni ka hria chu ngoi re ngoma chan le lowa ke mani kal na laina hlo hin hian kan thang le thaber ni nga sha like success is the best revenge me ke ma ngai dai ve ni chu tiklo me thei bu ti song kha voina ka ron soi thei te chu ni a am birthday message kan ni hal pa bok se. Thank you for watching the video. Make sure to like and subscribe. And 3, 2, 1.